Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kumeza kugira byiza ndabizi muradukurikiye kandi mudukurikiye muri benshi cyane mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ariko kandi namwe mudukurikiye muri mu bindi bihugu bitandukanye. Akenshi nkunze kuvuga ngo abari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, nawe niba udukurikiye ariko ari mu kindi gihugu twandikiye muri comment section utubwire ngo nanjye mbakurikiye, wenda ndi muri Zimbabwe, ndi muri Malawi, ndi muri Togo cyangwa se n'ahandi hatandukanye cyane cyane. Kandi abandi mudukurikiye muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma mbahe ikaze muri amakuru. Iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe gusa. Iyi ni inkuru ikomeye cyane bazaniye kuri Bwana General Kayumba Nyamwasa, umuyobozi wa RNC, Rwanda National Congress. Uyu ni umutwe cyangwa se navuga ko ni umutwe washyizweho na Bwana Kayumba Nyamwasa n'abandi bari bafatanyije bagamije kumeza guhangana na leta y'u Rwanda cyangwa se n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bibutsa ko General Kayumba Nyamwasa yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, niba atari minisitiri ndumva ariko ari nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Hanyuma yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde, yabaye kandi mu zindi nshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Ikindi wenda navuga ni uko yafatanyije n'abandi mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'uko aje gukurikiranwa ibyaha, yaje gutoroka ubutayari bwa gisirikare ahungira muri Afurika y'Epfo. Hanyuma mbere gato yuko tugaruka kuri iyi nkuru, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi abagezweho muri aka kanya. Gukora byinshi biri kugira bivugwa hirya no hino ku isi, ariko reka duhere kuri iyi nkuru mbabwire ko Afurika y'Epfo n'ubundi hari ndaza kwigarukaho nyuma, ariko reka mbanze mbabwire ko indege yari itwaye minisitiri w'intebe wa Espagne yagize ikibazo ihagarara muri Turukiya gitaraganya. Ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi, indege yari itwaye minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yahagaze muri Turukiya mu buryo bw'igitaraganya nyuma yo kugira ibibazo tekinike. Iki kibazo cyavutse ubwo minisitiri w'intebe Sanchez yari mu rugendo rugana muri Armenia mu nama ihuza abayobozi b'u Burayi. Guhagarara i Ankara muri Turukiya ntibyari muri gahunda, byakozwe nyuma y'uko indege igize ikibazo. Biteganyijwe ko minisitiri w'intebe Sanchez n'abayobozi bari kumwe basubukura urugendo kuri uwa mbere nk'uko guverinoma ya Espagne bitangaje. Itsinda ry'abahagarariye Espagne riramara ijoro i Ankara mbere y'uko risubukura urugendo rugana muri Armenia muri iki gitondo. Ntihigeze hatangazwa amakuru menshi ku kibazo indege ya minisitiri w'intebe Sanchez yagize. Ni minisitiri w'intebe wa Espagne nk'uko nari mbabwiye hejuru. Mu gihugu cya Misiri haravugwa inkuru ko havumbuwe umubiri umaze imyaka 1600 utarangirika. Abashakashatsi ku mateka no kuvuga archaeologists bari gukorera mu mujyi wa Arbanasa muri Misiri uherereye muri metero 200 majyepfo y'umurwa makuru Cairo. Batahuye umubiri wo mu gihe cy'abaromane watunganyijwe kugira ngo utangirika, bivuga ko umaze imyaka 1600. Uyu mubiri wasanganywe urupapuro rwa kera rwakozwe umufunzo ku gatuza kawo. Urupapuro rwari rwanditseho igika kimwe cy'umuvugo uzwi cyane w'ikigereki w'umusizi Roma witwa Iliade. Si ubwa mbere havumbuwe imibiri nk'iyi ifite inyandiko yashyinguranywe, ariko ni ubwa mbere hatahuwe inyandiko y'ubuvanganzo yakoreshejwe mu gutunganya ndetse no kubika umurambo kugira ngo utangirika, no kuvuga icyo twakwita embalming process. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Barcelona kandi bashagerageza gushakisha impamvu nyayo yatumye bikorwa, bakaba kandi bari kubyigaho bitonze kugira ngo batangiza iyi nyandiko yoroshye cyane. Ubwo havumburwaga uyu mubiri, Minisiteri y'Ubukerarugendo n'Umurage muri Misiri yatangaje ko hatahuwe ibituro 3 byubatswe mu rutare rw'ingwa cyangwa se limestone. Imbere muri ibyo harimo imibiri myinshi yatunganyijwe ngo itangirika, aho 3 muri yo yasanganywe agapapuro koroshye cyane ka zahabu ku ndimi zayo, mu gihe undi umwe wari ufite umuringa ku rurimi. Mu cyumba kimwe bahasanze icupa ririmo ibisigazwa by'umuntu mukuru ushinjwa uruhinja n'inyamaswa y'umuryango w'injangwe byatwitswe. Mu cyumba cya kabiri kandi naho hasanzwe icupa ririmo ibisigazwa by'abantu 2 n'inyamaswa nabyo bimeze nk'ibyatwitswe mbere yo gushyirwaho aho ngaho. Mu bihe bya kera mu Misiri batunganyaga imibiri kugira ngo itangirika kubera ko bizeraga ko buri muntu agira roho, kandi kugira ngo iyo roho ibeho iteka ryose umuntu agomba kuba afite umubiri ituramo.
gutunganya no kumisha umubiri byafashaga kuwurinda kubora ndetse no kwangirika kugira ngo roho ishobore kandi kubamo iteka, kuko bumvaga ko iyo umubiri uboze roho ibura aho kuba ikazima burundu. Mu ntangiriro y'umuhango ntiwakorerwaga kuri buri wese kuko wari wihariye gusa n'abafarawo cyangwa se abami ba Misiri n'imiryango yabo hafi, kuko bizeraga ko ari Imana. Kubera ko uyu muhango kandi wahendaga cyane kuwukora bigasaba abifite. Uko imyaka yagiye ihita, abayobozi bakomeye cyane, abatambyi n'abandi bantu b'abakire nabo batangiye kandi kuwukorerwa. Nyuma y'igihe kirekire cyane, abaturage basanzwe nabo batangiye kujya bakorerwa umuhango, ariko hakoreshwa uburyo buhendutse kandi bworoheje. Rimwe na rimwe banatunganyirizwaga hamwe n'imibiri y'amatungo yabo bakundaga cyangwa se inyamaswa zatanzweho ibitambo, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira muri iki gihugu cya Misiri. Nuko rero ibintu byinshi cyane bari gukomeza kujya bivugwa muri iki gihugu cya Misiri, igihugu gifite amateka yihariye cyane kuri mugabane wa Afurika. Tujye kuri Bwana Kayumba Nyamwasa. Nk'uko nabibabwiye, Kayumba Nyamwasa yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda, hanyuma aza kugiramo inshingano zitandukanye kugeza ubwo yaje no kugirwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde, cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Gusa aza gukurikiranwa n'inkiko za gisirikare, aza gutoroka ubutabera, ahungira muri South Africa. U Rwanda rwasabye kenshi cyane ko yatabwa muri yombi akoherezwa mu Rwanda, ariko Afurika y'Epfo biranga, ahubwo biza gutuma n'umubano w'ibihugu byombi uza kugenda uzamo agatotsi mu buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo n'abambasaderi bahagarikwaga ku mpande zombi. Hanyuma uyu Kayumba Nyamwasa yagiye agarukwaho kenshi cyane ko yaba ari mu mugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse byanavuzwe nyine icyo gihe za 2010 za grenade zaterwaga mu mujyi wa Kigali, bivugwa ko umutwe wa RNC wabigiragamo uruhare mu byo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma bikavuga ko Twirwanaho nayo yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ishinja uyu Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutsimba Abanyamulenge. Umutwe wa MRDP Twirwanaho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinja ihuriro rya P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa, leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugira umugambi wo gutsimba Abanyamulenge. Umwe mu ofisiye bakuru ba Twirwanaho, Colonel Rugabo Fidèle, yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma y'aho P5 igabweho ibitero bikomeye mu myaka yashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yizanye, ati kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Ati bya P5 ya mbere ati yabaye muri iriya myaka ishize, ati barahangaha, ati nabakaremera. Ati icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo, atariho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe, abandi barafatwa, bamwe bajyanwa muri gereza. Ati mwarababonye ku mateleviziyo, bamwe bacibwa imanza. Ati mu Rwanda Colonel Rugabo Fidèle yakomeje agira ati none uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Ati uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo ni Tawimbi, uwo ni Masunzu, Muniganama, Banyamusarwa n'abandi. Kayumba Nyamwasa yaraje ava Afurika y'Epfo ajya i Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose. Ni amakuru dufite afite amasoko yizewe. Ati uyu murwanyi yasobanuye ko Kayumba yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi n'abayobozi bakuru umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi, bakorana inama itegura uburyo P5 kandi izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo Fidèle yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kandi kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo, hashikiye ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi, yabonanye n'abandi bakuru b'interahamwe. Ati bavuye ino muri Kongo barambuka, ati bashorewe na leta y'u Burundi, bambikwa impuzankano y'u Burundi nk'abasirikare b'Abarundi, bakambuka kandi bakagera mu Burundi. Ati niyo bakoreye inama, barangije kandi kuzuza gahunda, bavuze ko bagomba kandi kuzamura ingabo, ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo Fidèle yemeza ko Kayumba we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo ko yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Ati ariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka. Ati yafashe indege ajya i Kinshasa kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere y'uko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntayihuriye na MRDP Twirwanaho, ahubwo n'abanzi bacu batumazeho. Ati nibo bafatanyije na FDLR, nibo bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo Fidèle yatangaje ko niba P5 ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, MRDP Twirwanaho yiteguye guhangana nayo nk'undi mwanzi wese. Kuba rero ari byo byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma
yandi makuru aba akomeza kugenda avugwa, agarukwaho menshi cyane, nuko nko muri Afurika y'Epfo nk'uko nabishatse kubigarukaho, nuko Afurika y'Epfo iri ku gitutu cy'ubugizi bwa nabi buri gukorerwa abanyamahanga bayibamo. Nigeria yahamagaje ambasaderi w'agateganyo Afurika y'Epfo muri iki gihugu, aho ishaka ibisobanuro ku bitero bikomeje kandi kugabwa ku banyamahanga barimo abanyanigeria muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nigeria yavuze ko mu nama izayihuza ambasaderi w'agateganyo wa Afurika y'Epfo muri Nigeria ku itariki ya 4 Gicurasi harimo kugaragaza impungenge batewe n'ibyo bitero, ndetse bamwereke ko nta gikozwe mu bantu hagati y'ibyo bihugu ushobora kandi kuzomba. Leta ibiganiro bizibanda ku bikorwa byibasira amatsinda y'abimukira ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye byibasira abanyanigeria no kwibasira ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Mu byumweru bibiri bishize byibuze hamaze kwicwa abanyanigeria 2 n'abanya-Ethiopia 4. Ibitero byakomeje no ku bandi banyamahanga baba muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo nk'igihugu cyateye imbere mu bijyanye n'inganda, yakira benshi mu banyafurika baba bagiye gushaka akazi. Ubwo yari mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe ubwisanzure mu cyumweru gishize, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamaganye ibi bikorwa ariko anasaba abanyamahanga rero kubahiriza amategeko y'iki gihugu. Bamwe mu banyafurika y'Epfo bashinja abanyamahanga kuba mu gihugu cyabo bitemewe, bakikubira akazi kagakozwe n'abenegihugu, ndetse abanyamahanga kandi bagashinjwa kugira uruhare mu byaha bitandukanye birimo no gucuruza ibiyobyabwenge. Amatsinda y'abantu rero adashaka abanyamahanga amaze iminsi ababuza kujya mu bitaro, mu mashuri ndetse no gushaka izindi serivisi. Abanyamahanga bagasabwa rero ibyangombwa. Mu kwezi gushize Ghana nayo yahamagaje intumwa ya Afurika y'Epfo muri iki gihugu nyuma y'uko hagaragaye amashusho y'umunyagana uba muri Afurika y'Epfo ari gucunaguzwa mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma andi makuru, Nigeria n'ubundi umujyanama wihariye wa perezida wa Nigeria witwa Boya Onanuga yatangaje ko perezida w'iki gihugu yahinduye umunsi wo gutangira uruzinduko mu bihugu bitatu birimo Ubufaransa, Kenya n'u Rwanda. Ibi uyu muyobozi kandi yabitangaje mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, aho yavuze ko perezida wa Nigeria Bola Tinubu wateganyaga kandi gutangira uruzinduko rwe ku itariki ya 2 Gicurasi 2026 yarwimuriye kuri iki cyumweru tariki ya 3 Gicurasi ugarutangiye ku munsi w'ejo. Ibi byari bije nyuma y'ubutumwa Onanuga yari yashyize ku rubuga rwa X ku itariki ya 1 Gicurasi 2026, aho yavuze ko perezida Tinubu azahaguruka iyo bija ku itariki ya 2 Gicurasi yerekeza mu ruzinduko azagirira mu bihugu birimo Ubufaransa, Kenya n'u Rwanda. Azaba yitabiriye inama zo ku rwego mpuzamahanga ziga ku ikoranabuhanga, innovation ndetse na ishoramari. Uruzinduko perezida Bola Tinubu agomba kandi kurutangira mu Bufaransa, akazava ajya muri Kenya, azabera inama ihuza ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa izaba ku itariki ya 11-12 Gicurasi umwaka. Nyuma yo kuva muri Kenya, Tinubu azahita kandi yerekeza i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, azitabira inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, bashoramari n'abanyapolitiki baturutse muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi izwi nka Africa CEO Forum. Biteganyijwe ko iyi nama kandi izitabirwa barenga 2500 kuva tariki ya 14-15 Gicurasi 2026 muri Kigali Convention Center. Nuko rero amakuru yakomeje kugenda bigaruka. Hanyuma tugiye kwishyaka rya PDI rigiye guhindura izina. Ubuyobozi bw'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI bwatangaje ko inyito yaryo mu Cyongereza n'Igifaransa igiye guhindurwa, hakurwemo ijambo ryatezaga urujijo risimbuzwe irindi rijyanye na cyane n'ibya politike. Ibyo byagarutsweho kuri uwa 3 Gicurasi 2026 mu nama ya biro politike ya PDI yabereye i Kigali. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka Ndangiza Madina yasobanuye ko impamvu izina risanzweho bashaka rero kurihindura rishingiye ku ijambo ideal cyangwa se ideal. No kuvuga ngo ubusanzwe amagambo arambuye PDI ni impine yubatse mu Gifaransa ivuga Parti Democratique Idéal, mu Cyongereza ikaba Ideal Democratic Party. Iryo shyaka rigaragaza ko ijambo ideal risobanura intangarugero muri demokarasi, ku buryo mu Kinyarwanda ho inyito nta kibazo ifite, ariko ko muri izo ndimi zindi ebyiri ho harimo ikibazo. Bagaragaza ko ideal ari ijambo ritagikoreshwa cyane kuko mu myanya waryo hakoreshwa cyane ijambo exemplaire, ndetse atari inyito ikunze gukoreshwa mu by'amashyaka ya politike ku buryo bibasaba kubitangaho ibisobanuro cyane. Iryo jambo ideal imbere mu ishyaka PDI ngo barigiyeho impaka, birangira bemeje ko rigomba kandi kuvamo. Aribyo rero byatumye inyito y'ishyaka ivugururwa kugira ngo hashakwe uko iryo jambo risimburwa ntibiteze ikibazo.
mu nyito nshya ijambo ishyaka PDI mu mpine rizakomeza kwitwa gutyo ariko mu gifaransa ribe Parti Démocrate intangarugero rivuye kuri Parti Démocrate Idéal, ni mu gihe mu cyongereza rizaba Democratic Party intangarugero. Perezida wa PDI Sheikh Harelimana Musa Fazil yasobanuye ko iryo vugurura ry'izina rizemezwa bidasubirwaho muri Kamena uyu mwaka nyuma y'inama y'inteko nkuru y'iryo shyaka, ndetse nawe akomoza ku mpamvu izo mpinduka ziri gukorwa. Ati inama nkuru yacu izaterana vuba, nimara kuryemeza nibwo tuzatangira kurikoresha, ariko PDI byo ntibyahindutse. Hajyaga havuka impaka nyinshi kuri ijambo Ideal washyira mu cyongereza bikaba Ideal Democratic Party, ugasanga rero ibisobanuro biragenda bihinduka n'abantu bagakomeza kandi kubitubaza. Twabitekerejeho dusanga rero twabihindura. Ishyaka PDI kandi ryashinzwe mu Gushyingo mwaka w'1991 rifite intego yo guharanira uburenganzira bw'abantu babwimwaga muri icyo gihe, harimo n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kuko bakorerwaga ivangura bakimwa uburenganzira bw'ibanze n'ubutegetsi bwari icyo gihe bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Rero byakomeje kugenda bigarukwaho katwa hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda ku bufatanye n'ibihugu byo muri Afurika izwi ku izina rya African Lion. Ubuyobozi bw'ingabo z'ibihugu ku mpande zombi bwatangaje ko bwatangiye guhuza imbaraga mu bikorwa byo gushakisha ndetse no kurokora aba basirikare baburi birengero mu ishuri rya gisirikare rya Camp Dakhla riherereye mu mujyi wa Tantan uri mu majyepfo ya Maroc. Igisirikare cya Maroc cyatangaje ko abasirikare baburi birengero hafi y'umukingo uraho iryo shuri riherereye, ndetse ko bakomeje kubikoraho iperereza. African Union ni imyitozo ya gisirikare iyo ku rwego rwo hejuru itegurwa na Amerika ku bufatanye n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Iyi myitozo yitabirwa n'abasirikare benshi cyane baturutse muri Amerika, ibihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa NATO ndetse n'ibihugu byo muri Afurika. Imyitozo igamije kandi kuzamura ubunyamwuga n'imikoranire mu bya gisirikare hagati y'izi ngabo, ndetse no kwitegura ko igihe habayeho ikibazo mu bihugu bya Afurika cyangwa se ahandi bashobora kandi gukorana mu kubikemura. Muri rusange imyitozo ibera mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Maroc, Ghana, Senegal na Tunisia. Muri uyu mwaka imyitozo yatangiye ku itariki 27 Mata ikazarangira ku itariki 8 Gicurasi 2026 muri ibi bihugu bine byo muri Afurika. Africom igaragaza ko imyitozo ihambaye ibera muri Maroc kubera ko yitabirwa n'abasirikare barenga 5,000 baturutse mu bihugu bigera kuri 40. Reka rero tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda babwire amakuru yababaje abanyarwanda bose muri rusange nk'uko bikomeje kugenda bigarukaho kandi uko nabivugaga, akaba yari inkuru navuga ngo ni inkuru ibabaje cyane. Mu by'ukuri mu karere ka Burera inkuba yishe abagabo bagera kuri 2 bo muri aka karere ka Burera mu murenge wa Rwere ndetse na Cyeru bakubiswe n'inkuba barapfa. Byabaye ku itariki ya 3 Gicurasi 2026. Aba baturage barimo umugabo w'imyaka 39 mu murenge wa Rwerere kagari ka Gacundura umudugudu wa Sarambwe wakubiswe n'inkuba saa 8:30. Uyu mugabo asize umugore n'abana 4 ndetse inkuba ikaba kandi yamukubise ari kumwe nabo bose mu nzu. Undi ni umugabo w'imyaka 56 wari utuye umurenge wa Cyeru akagari ka Ruyange ho mudugudu wa Gatagarijite ngo yamukubise avuye gushaka ubwatsi bw'inka. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline mu kiganiro n'ikinyamakuru cya Gadomo com yihanganishije abo mu muryango yabuze ababo, avuga ko ubukangurambaga bwo kwirinda inkuba bukomeje. Ati nibyo koko abaturage 2 babuze ubuzima kubera ibiza by'inkuba, twihanganishije imiryango y'ababuze ababo. Uretse mu karere ka Burera kandi ku itariki ya 3 Gicurasi 2026 inkuba yishe abandi bantu 5 bo mu turere twa Rubavu ndetse na Rutsiro. Tuvuye kuri iyo nkuru ariko n'ubundi tukiri mu gihugu cy'u Rwanda mbabwire ko abantu 5 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda nyine bishwe n'inkuba nk'uko nabivugaga. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Minema yatangaje ko inkuba yishe abantu 5 bo mu ntara bo mu turere twa Rutsiro na Rubavu mu ntara y'uburengerazuba. Iyi Minema rero ndetse ikaba igaragaza ko ku itariki ya 3 Gicurasi 2026 abantu 5 barimo 3 bo mu karere ka Rutsiro na 2 bo mu karere ka Rubavu bishwe n'inkuba, barimo umukobwa w'imyaka 14 wo mu karere ka Rubavu umurenge wa Cyanzarwe ho mu kagari ka Ryabizige wakubiswe n'inkuba saa 8 z'amanywa ari mu rugo iwabo. Harimo kandi undi mugabo w'imyaka 38 wo mu murenge wa Busasamana akagari ka Gihonga
n'umukecuru w'imyaka 80 wo mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango ho mu kagari ka Nyakarere. Abishwe n'inkuba barimo umugore w'imyaka 32 wo mu murenge wa Mushonyi akagari ka Rurara. Hanyuma rero kandi uyu mugoroba ati saa 10:50 inkuba yakubise umusaza w'imyaka 80 wari we ati mu murenge wa Kivumu akagari ka Karambi. Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu dukunda kwibasirwa n'ibiza by'inkuba ndetse zikanatwara ubuzima bw'abatari bake buri mwaka. Inkuba yeruka kwica umugabo w'imyaka 21 wo mu murenge wa Mukura muri aka karere mu ijoro ryo ku itariki 30 Mata 2026. Ibiza bikomeje kandi guhitana ubuzima bw'abanyarwanda. Muri Werurwe 2026 Minema yatangaje ko ku itariki ya 2 Mutarama 2025 kugeza ku itariki ya 18 Werurwe 2026 ibiza birimo imvura